Ninaweka tumusia isia vonde vala watinda nesa na ndi ni udhocha ndini wa kilungu cha dhamba lala mudhanani wa umundi ni kilungu leko kia kila wadhanda tu kwa mbea saili na miongo na siya wiyo ndini wa TV ya kuya Mutongo TV kwa taniyo ya mukamba na ndi nyeneto wa Veronica Siombua Wili naomba tiye kila vandu vonde ta Veronica Siombua Wili na ndi kilungu ke na ingi mbingi hila siuka ndini wa TV ya kuya Mutongo TV no hui kwa ndini wa YouTube ya Mutongo TV / FM official Facebook ni Mutongo TV na ndi ni udhocha tukavikio kwa taniyo mwe Edawe na ikule ukwenda kutawani mutaiwitula ni Reverend Grace Kalama wabikie kutuma ndini wa namba ili itatu kenda imwe 5 na ende tukidho ati usungie kuli yaku kana wikwata utao ula wailete. Reverend tuwa matukwasu ni maseo muno ni tuyenesa Yesu ni mwai ni ngai wathayu wakwa nondangite amen ngoya kwa ni kumwenda mwai ya tuyenesa utukumi mwingi wa mwai ngitunga mubea kondu wa asiaisia maitu mashambiki maitu nundu wa kunyuba mtambalala na comment itwike kana niyo matetheti muno aingi mangu nite simu aingi makambita ko mapasta makambita seminar na nitungi yanga imubea nundu wa undu nonete athandhaiti uthukumi una muno kututumia kutethia andu mangai na indi ndia uma mumandu na newa ningukethie na kethe kalio muno ni kindu wakwa sio sange bisisi wa mpera sio sa choma base motie envie ningukethe nambia wabika mumandu ningizo ya choma kwanza choma kiba wiambie chuo ya mana nundu ni twikite wi amusio na indi dosengethi cia andu aingi ndamatalania umwe kuthiula ungi nundu ni aingi muno pastor wa Makindo eta wa Richard Mutunga referent na onthe athukumi manga imambite meba uma tukwatilile na mboya maimbia meigwa moyo nundu ni tukutethia andu mangai asante ya na ndienda ukethia museisia na ndimu ya karibu mbadha mbalala vala tutungia andu cia mitwano tutungia mialika tuitunga mama kuma sitting room kumatunga bedroom na nyumbani siana vala maemeye masioke bedroom pala maile tena maile karibu sana musiaise witu tukwendete muno na ngoyo nthe na ngaina kwathime tuikwatiani yako bika mumino kelio asante ya Reverend ya kama ikwazia aume majiika onokeka mundu ume hata ndesa uluma kwako ndi nona no sio tunena ni seyulua ondu akama tona kuya aume mo ukethia kila mtu ana no utani wa ume mayuthi nza ume mayuthi ukwasia kibeti chako kika kibeti chako kino uvulu fulani yo mundu muka aile kuya mundu ume hata asante nundu waikulio isio Veronica mwana kwa Siombua yuni kulio ni kulitwe na mama aingi tuwe wakulia actually ya mama mena thina mwingi muno mume aikia saa umwe wawiyo ni akuniwe simu kwani wiba aibika simu ni yosiwe yambi yosiwe achatiye nau akuniyo simu atumiyo mbesa na ndwithi ya misi yina muwo nundu aka me feel insecure meiwa amume pe mundu ungi woneka bandu naendeka me feel mume wake ilithetha ina kamundu kangi wesela balaka na nicho kitimemena thina mwingi na jundiba ni memaikane na thina nundu twina ndawa ya utuma mutumia ona ethwa ni watuke kwa ona ethwa bicha sasiana ona ethwa eba ukithia ngo yake nitonya ethwa yikula kwemuka ndito cia ngai ibukuni ya ndimo 31 kwambia muswa we 10 wikulia nu utonya kumona mundu mukamailu nundu ebata kwimabia mamaliani inena yasia nkoya mume wake ni muikia na kenda kanyibiwa nikinda be muswa nina bata na gwabaya yasia yaitie mume wake nunenga wenda ya lakini umuume amukadhia na ngo yake ayasia aka aingi nimekitenesa indi wa winamba chao winambe mwana umasindete wenu sindete onthe nenda kunena nasie mama umbithukesie aume mathiyika ndwe mundu wiya ona mundu ume ona ti mundu ume ona mundu muka kuyi mundu wiya ukasia uwa kwanda kakomwe nake onoka iya no wiya wabathei onoka tindo ciaitie simu no wiya wabathei onoka tindo mukunite simu enuketene onoka tindo trackit yani wikwetia kwinenga stress nene na mama bandu wagini semina namea kilo manda simuni no kethia
nundu simu kwani simu ndandua moko ni wa simu na kila mundu ume pewa kama mwatia kila mundu muka pe aume mamwatia mundu ume nenda kutabia muka uzenda note kwenda ndaye makwitwa nundu ni mundu muka na mundu ka mbithukesie mweme wonoka mwiya ata onake ndaye makwitha pewa mundu muka omwonie bandu amwenda lakini kila wailite kukitia ni namba imwe ukithia kwambaye ka reverend yes bakila agama ile kukitia ni namba imwe uka namba imwe kwa mweme witha wisibe wange meo itina lakini pio wange kwa number 1 mimi ndo anani kwisa ikalika kweli ni kuya thayo witha wilio na ninga yo nombia wilio kila mundu ume naturally ni umbitwe ewendi wa kwendaka lakini mundu muka akokitia namba emwe uwendi wa kangi nutonya kusioka ukoka kwake ukithia ona ethwa nukumenda makombea ika kila kindu kitwa kombe akasianisia akakulia gwo mundu mukoni mandaki na muka wakwa niwo seubite we mwitwili tutuni sembania na toki na niwo muka wakwa wi museo ila wokite yakeu na nikila kinonekia ni Naomi atabia Luthi amya mwana akwa thambanesa impake mauta meunyunganesa noje kianguanesa noje ukakome baumau ni mamboasi ilo kwisaiwa munyungo no mubwabwa na nilo kwisa kuvinduka oneka mundu mukaka dhambuku na isho kasisi oneke kitenesa mundu umosue kushua ngoo yake yonthe amama ona ume maithina ngoo cio ikusaua mituki no kamutunga balawi na nicho kitumia ka aingi mama nyechu na mundu ekalu nundu nukumantha aume kuti ngwenda kunena maundu monsa alawe utonya kwika ukethia mume waku onena ku ngoo yake kwesi we namba emwe niwisi ni kibeti number 1 ona akangi makeki atobisini ona akangi makeka lata ni kibeti number 1 kindu chambe kita wa body check about your body akoya umetuma chakura sisya mwili zina wa mundu ume ni kusisya akakona pale kijangu wewe tiyo nukite mwana hapo bora geiko umanya kina chao yuni na mundu ume wangia na mbiye pastor ndundethesi nye kondena wia mwingi wa kukilia mabu kukilia mabu na nye negwa mabu majikata mahinosia na mwana kiongea nambia akole ile mwitu kwenda mutu wa muno nundu wa mabu maingebi ambia pastor ikindu kiba gusi mabu maingiba kiendana kunthini ukithia ukwetie kumandithia kiba na nenati mundu ume medho make ni mama ambe ona ndasiasia mwikalile mwikalile wisakuke baadaye ambona mwe wisawa ona ndasiasia mpaka ground ona ndasiasia isietwa yaku mundu ume medho make maombi we makusisya ni ukilia wendete na musee waku ukoneka lila atindia sia ise mundu no ndu ubetukanisie nake ona aume ange kanisa nimeoka chumoke vya maitha ithecha nundu be akamena miseo na nena kusisya mwi chambe sisya kindu kita wa diet mundu mukaumbithukisie eka kwasia ni natwa iwe na ndike ndungumanda na ni nabikie na we waku ni kundurukula aya chips ya ngukua aya ma chips aya mikate na muno aya nisa kudade sisi kindu kita wa diet yani ni ma chips na makuku ama chao ama dioka ama udio masoma asu mataeka kuya asume na hormones uya ndwithia mabu ndwithia masama ndwithia kila bandu yani wekalile shapeless aka aume masiasa kindu kita wachambe breast nondo pa yila wakomana na mundu ume nondo ni sisi ambao siswa kila kingi siasa kindu kita wa hips kana ni kwate nene bunu wina abo ya mato sisi hizi kwate nene ukethia ikwatela mundo kwa west na kumama bithukesie keep your waist hips
keep your hips with the siasiwa ni mundu mwemeu kana mwitu kweba ndese bya tu amwe kalilie nai aibanza yetu kwa mele kidie na ju sio mbuga twina thina twina neni obatu asio ulo iwe ni muume no te ukwati atukunie chao simu na mundu ayukunia na wakomana nake ndwethi no wo no kwenda muume umkule miaka jana kwa ndi miaka 24 na sasa hizo bwana ina 40 miaka 24 ai na ipyu with ya ona shape yoneka nasya kusubya bakithui nicho kitu Biblia kunene yasia nondo sia mukau ni kuyanie mabinda honde nomba kama mama utwaitwe ekolekania manondo makabika aba gethia winenga mwano kama mekasio no yasia ndike ndo manda nondo siaku ni siana siaku amina konja na siana sia amina konga itia wasia mume wako no isubia no uthaonesa no isubia ndwithia sile nesa mweme waku aitonyelela nyumba ajithia chawo muka kwani we namba chao aike kengwa ni ile sienza aitonyelela ajithia isubia ips kila kingi mundu umwe siasia ni uthio subia uthio waku ibake otomaluta toseo manda mauta maseo wibaka dhambi uthio waku onesa subia nsui yaku subia sita wata hii eyebrows sita wo eyebrows so bionesa to lomo ai with the mama eti kwasi anye ni na atwa iwe make sure you are number 1 ka udhiondo wako ni yela wakwebasya no ukasaubia na kila utonyo kwa afford actually keep your face fit kila kinge masiasa ne mao aka 8 lesi amwe malekilie mao mo wethia maile tamena mialeka nda mundu ile cha mau make ndisa kudande kusubia mau make nundu mau ni masia ama au menki ni masiasia mau ona nani ola mwini wa iniazia we azizie mundu mukonge atembete ende iwe na mau ende kwa uo lango lupambila tu acha ni mambila tu naende baiti na ende baiti na lango wa mau put na tukongela kondolo ayo ndemongele ugabe akitimejua na kiti akama ile kama yongele kitimba nini se ukethia useti ukitembete udaise kiuja kuongela kidingitha nesa na tukebo lakini kidingi ondo yumundu wa kawaida oya ingitha uno kutingitha ti activation kitimba ende zengando simeke ai maiwa muti ama kuzania comfortable mundu ajikuthia sindo nyingi nienda kutabia mundu mukaumbithi ona nambo murobere varenje katambo kwa totandiria museisa ende etusiokedia mituke tete ndino akilungu cha dhambalala atende na kunena nisia undu akama tona kuya amume ni maundu mebe otona kwika ukethia mundu ume waku kana mume waku vothe wala we aende na kukwisilia na ona vingi sika kuunzia ni wesikana na kibeti numba na ende ni tata bone reverend kindu chambe ni ku ya mwe waku nesa ndukaya maliu kila ukona sisi diet ya kuye nesa sisi ya wike tizi yani wike exercise na uyesu ubeweka la wimu theu nikenda withie mume waku nuko tano niwe na nuko miss ekulawe yes ndio nena ndia sai tutanathi utandithia nikana ndeto ya ngai yaitie we are fearfully and wonderfully made no ithi twananga amejitu langu nena obo wa kondo actually ngai ombie mundu mukae mwanake na mundu mukani we ilumaita ya wombi wa ngai na thathe kindu ngai wombie nesa ni mundu muka actually mwi wa mundu muka by itself it is a miracle ekusa cia ngoya mundu me ukethia alumilebu nundu wa umwi it is a walking miracle kwa mundu mukandu niti maundu maingi thamba uthe sewia mwi waku ekoya nai ikalanesa na mundu ume waku kamukusya na mwi wao wikalie wi mutheu stani cia na mialika nguluta mialika nesa sewia mau sewia ips nondo siobwe nesa uthi withe wi museo ku nditina kuseubwe nesa no yikala nesa wilio mume akwa kasi yake beti chakwa no chona mbai mwitu kwibawa amwe maiya mume ni kwilekania ndwithia mundu mukamwitu no wa miaka 25 na ilie mama wa miaka 40 surely mwitu ilekania niki ona either no asiaie ona either we siana by the way age doesn't matter
mundu ume onatakula sia mbe miaka amba attractiwa ni umwe onatakula sia miaka nivuga na mundu mukana wa miaka 40 ukona ikwata muse ukona ikwata mwanake wa miaka 26 nundu ni museo na ile nesa chakele kita wa voice wasia mama wasia waku ila wakomana na mundu ume mwitu kwibawa wasia waku oilie ata siku ya ume kuyaka so makoloma arrogant rude ndithi ya mundu mukanu uyu na mwemeyona mayona tamene binda akomana na mundu ume genuinely na nukumwenda indi ainena so rudely nangi mawasia macommand nangi ndwethia ni wasia pe ndu maneketwa yiumi lakini ndwethia no yiumi yindaya indi amwe komete malume na ume komendete kukala na malume yangi ngoyidibu wangu wewe ndiba kujona adia no ana yani with your voice that voice you wasia wa mundu muka ni wabata na yilo kunena alitonena wasia ukonania submission tone yake ile yimbu no wethe na yume lakini no jithe yiwume indi ndwithi wa wina wasia wa kumya nsoka ima wipa mo ebiani wasia wa kumya nsoka ebiani muinena uyiba awa wasia museo kibeti wimusi mume waku abika wasia museo ti ndumbo yangu inyasi ana ndumbo yangu aisu yobongo koti ndono etie wandona kuibuye ani ndatosia mundu isu that voice it na onanya wa uthio wina utano nisiku ya kame very hard faces ukithia mundu nda smile when woni akama tatheka iyo na meko ingi muno muno pyo na yu eswani ya mume wake nuke na mulika na wewe sasa ndio simu utuke wabawe ndiaza wina kalange ukwatani na mikola yani ndithi ya mundu mukatio utese kunena na ndaya ndibilie nenete kasi ya mundu mukamwailu athamasi kanywa wake na we kanywa wake na we thitu atindata we museo ni pole ni wa nundu wa unoa no thamba no nywa kachali we wata ngutethesia ba we yakau ene wasia o museo wina ndaya chuikukusasia aume muno ona mwitu lo kwibawa we wai weni mumo kabicha miaka 30 ukabicha miaka 40 wina 45 kwa sisi wasia waku unena hata alama kwiba asia wakomana namo we unena hata kila kinge kita wa touch kokwathi kokethia mundu isi kwandwa malekilia moko mameseja aume jila wa mukethia na koko kololo nesa na wikethio banini kwatigo banini obani mundu mose wa mumina ni wa mumina piu mama utwaitwe secret ni touch ila mume waku wenda ona mpesa kumino mukwata ngonesa mukwatange mwiyo ndene wao ni waku mukwatange kila bandu no ithesio na mobisini kwatanga na toko twaku tuseo tuthithiani unesa ukwatange pa itino kwatanga mume waku onesa mume osi waku ona athiba akalilika that touch actually la mundu wakwatwa mpe hormones irelease yawa na ni hormones ya wendo na mundu ume akwatangwa ni mundu mukanda ungama ndo swani ndulilika ola mundu muka eta wandelila wa Samson ana mwiye mwanako ndavye vinya waku mapa mukwata ona by sex maneka actually it was only touch Samson yakwatangwa nesa ailelwa mako ailelwa mutwe pa bandu akwatangwa nesa esomwe na vinya wako umabanzwene wenda ukwata mume wako ngo kwatanga na koko mwi wake that touch kelit ukwebawa na wina mwanake mukethio nesa mukwata nesa na munengo hagzeo
itena useleke lakini ndukatinde bo nundu etha nwenda ikalotheuni na ndwenda mukomanie ni mukomania we mwililo we atyo byako ya mwandiuma bo muthie mwendaoni mama ekana na wasiwasi wasimu museo siavika mwe darling babe watinda atanya thiaciana ciakwa ningwendete ndo thambuke kana simu ciake we ona simu unenga yanesa aisiombua mwanakwa ona pin number ya simu ya mume yakwa ndinisi nye ndio naje bata ingi ni yake simu ni yake do your duty na mume waku ona achatiwa ona etwa baby ona etwa chau ikana nake ukitia namba jeba namba imwe kila kingi kita wa dressing mama umbithukise nenda ukutethia ekaikia nguo utena mubango mama museo na mama mui ewese kwikia kwa Naomi Ruth dress well ikiangwa nseo ekakutinda wikite ngwa very dull sasi on this iletanzioke valia bright dressing ngwa utonya koneka biziba numege angwa sile kevindu withe mundu ekiye kulathili ekevindu ikiangwa bright color matithia nene gwekele ukanyambia masithia ona we musi ekotinda wikite le t-shirt ya kano ya wiper nizaje the mwame webika yethia ne wiper valia t-shirt mzuri imeandikwa maneno mazuri kama Mombasa nemese mevoto asuka oida yandikitwe nesa you nena I miss you I love na kupenda wanafalianga hizo masuka maseo mandikitwe sindu wentio mkubwa wentio mfaume wa ichami yani upitito utwaye mweme uleu ndwithia wikite kakula kaseo ti alama kuloti ndiye wimite na mo ngabo mwaito wakwa amwe mekiamba kama kulata tu na sio mbua andu mauma kanisa maenda kanisa ni meatheu pyo na mabika musi mayumia ngisa kwithia muse mamolo moni echumwa aibika musi ethia ile kula ngwa ne kata ngiza umwa na ndwasi ya ngwa ne niye ndise witha wiete ngwa wiyo actually mundu akakwa makula mekata mahanwa ikiangua fitting na especially ila we nyumba pathukania ngua cia kwikia pe ngua cia chumwa na ngua cia wina mwemeu ngua cia kumala na mwemeu pathukania au meni mendete abika kethia eona ngua ikwete mukanesa ikia kakula kasio kethia itu isi mwemeu no igitata no siene nina tabisia mama binda nyingi maimbi asema ye meye TV ne komenda koka enda wibotwe kasuka kasio wilele bau na wabika sitting ya kwetu ya sisi TV wile chake kata kabaluge aya to kabaluga abendo kao sisi TV no kwekana nayo no kwekana nayo valia mini skirt valia tushoti valia katishati mzuri valia vizuri udhambukite nesa mume wako akakuona uwe nyumba kasi ai na muka kwa kweli koembe na ekakutindo yasi anda udhoea nda udhoea au udhoete na ata udhoete jipange kama mwanamke so wasindu isu tushoti udhowe tubandi kaswali kakabandi udhowe ka mini skirt udhowe kakula kasio kenenie kila bandu bonde withie yu akaloti ndaisi cia lelone muka wake ni wa namba chao imwe number 1 mwe inatu tethesia pia mwe acia ni aku kukua ti undu tani ciana kwa ciana wakuiye actually no wembebi yake no wembebi ya mwemeu onetha winyaka bibiti ikala nesa ekana nobo woko na ya mama le ikukua nundu we wakwa umanye paichaku ipange itikila ipange nesa ko kwa mundu emyaka 30 ni wakuiye ai we vote ye yobiye matambala na stocking ngina babe sola bakaba
kaigwire abaye besolete sio tabia mama kanisani ngemato byobo na mweka ineke kwezo bakitambaki na yoba muno nizivinda ila twaenda Bible College twi mayais kwanza yaisi andu meyawandu ilo ikanisa ni kutabia nye ndiye Bible College ila twalasime kwa bachao ninesie ya mama uko ndobie kitamba hapa tuneba papa uba webya kitamba wobie na mabasta mbithukesie inesa ikia inesa yani kwa kitambati kwa tangi tiwo theu na tiwo utheu kwikia makula masa matinite ndime ukusuria kuumuthanga na tumisi thito thapa twatujumela twao ukona kamisi kacokeke ukayumela kunthe yani tiwo tangio isi andu mocio tangio nai mona utangio ni kuciokewa na mo utangio na kuciokewa kwa maitiwa ni amume mayosa mivango ya kando nundu na mwaka ni mathambungie kuni wangwacia utangio ti kuciokewa mama ti matonyelo masa na mabula nange masa na mendu ndwethia wikianicie mendu wikianicie na ndi zobitha chao zacho ndu wabithie mweme ubona mwiele nyumba ndwikie kakamsou na kendo kangi kionthini ban o in case hata na ndi mwalika bedroom ngwa ya bedroom ni kuthei umia ciothe mume waku elolonse mali yake asicie ni kila chau ni chau ni cha one kila kistono naguo mwendo saubicie ko ina alama sama ani nebaje musesi atele kanadika situation ya thela ndoye musesi okwa metukise kontile utono kana asante sana musesi witu nitwatana nundu waku tusaisa na kwithwa na itu kupika masani aso ngaina kwathime musi waku noboe Uni Reverend Grace Kalama kuma Mumandu. Nutonyo atia na simu siakwa 0717292812. Namba ila ingi ni 0739990304. Musiaisia wito otusiaisia ngaina kwathime nimbo yasia kwa mama musi waku uboe no ibo apio tuko pamoja kwa maombi etha wina thina wa family kuna simu mbite kwaku pastor umbethukesia mbite seminar mbite sikundini cia mama I'll come na ngitethia mama we bandu. Asante. Musese boni bota bika mudio ya kilungu kito tuko maneo nende wa kilungu cha tu adimwe kwambia saa ile sia kioko ningi na mwendo wa saa mwanza tiwa ne sano ile wanakiweyo cha kwa ile